Angibingelele mbukeli njengoba ubona ke sila enkundleni yezemidlalo iPrince Mangosuthu Sports Field lapho kubanjelwe khona ke inkonzo yeskhumbuzo kaNdunankulu kaZulu uphinde abomsunguli weqembu iNkatha Freedom Party uPrince Mangosuthu Buthelezi. uButhelezi ukhothame ngomgqibelo ekseni ngemva kokuxina ukugula kanti udlule emhlabeni eneminyaka engu-95 ubudala. Izinkumbi zabalandeli be-IFP amakhosi nobuholi bezifunda kuloku butheleke njalo kumningi la enkundleni yezemidlalo. Abanye bezwakala ke becula bethi kushoda uShenge asiphelelanga. Ngeke ngakhuluma nabantu abaloke betheleke njalo labaveza ukuthi usuku la namhlanje lubaphatha kabuhlungu kodwa bakhona la ukuzobungaza impilo kaNdunankulu kaZulu. La kulindeleke izinkulumo ezizobeke zivela kubuholi be-IFP leya ayengemele kusukela ngonyaka ka-1975 kuze kube ngonyaka ka-2019. Kanti-ke kanjalo-ke namalungu omndeni nawo alindelekile ukuthi-ke ethule inkulumo-ke kusona-ke noma kuyona-ke inkonzo yeskhumbuzo. Ngizolokhu ngikulethela-ke okusuka nokuhlala ngokwenzekalayo ezindabeni zeGagasi FM. Ngingudawud Phungula.